Ya bay. Nana no ya mama kwaba. Ana me pata bushia, esa tuaso na me gina mani mu biemu a. Sama ni dia kasa. Aya ma me gi mama de knas gi mama jemmo. Aya witi ana me gina ha. Asa me kaka ho. Oh me bo ah. Aya ante ma ge mampo eni ayi nyina ya mampo pani pa no. Mi ame nana. Waya nyima na na jasa jama pesan akona omuna de me ba wi ase akona na mtena na me ka professor na no ya pamtai mama kwa ba ni de mu Mama de ke mafo Pentecost for retired de ke mafo man of God stand so come omo ba ya e papa gona no na yere na pom so abaya opepe baako enka okunafo de ke mafo de mama de na odifo kasia abusia nyina na ya fantosuo na idanfo na stand ya se papa no na yere God bless you all nyame wo shira mu pri ya damase aseda fo na mo Islam. So, I said, it's somebody. So, I was saying, I'm from my son, and family got crap about Cranny and the dear console. Drama, I am Master Paul. On any near Boganaru, and I just say, said ye, Amo Ekasa, actually, about Cranny.
Wale na busu nyina sabu ba kwani masapo maso ba ya 100 Ghana cedi ti enjua obi sikuka asu yo sana tie na eti ayi enkaboi Vasco eti ayi enkaboi sabe eyada ebe yi papa eno aba bigani sabe edano ayi 22nd May edano e fiada e papa ebe ba bigani ebi e dina watu be ye e wo anye de ye papa ebe ba sabe e ko anapa no nine asoro ni emma sabe besu atwado aye abuso e de ama sabe ya ba ko no prabre awo asante ma ko amosiye sabe ye fi oba na e bodo ko pepepa sabe pro community center e ho anye be no papa sika sa a edikan sabe e ye ne ko sada so no ya ko na si asori e wo e ye sorry if roba the question that's one the non papa sika sa etoso bienu sabi na abusia ema ene de nananom semefa to bidwa informa obi entibino aha 22nd May ejano fiada if you are the community center ho ani boko akoye eye no 22nd May 22nd Lucy baby obi afoso FM de o manyina jina ma eyebra Isaac ose obayo kwansem apepe baako ejina ju a odi asisa nkunya ya bedinti ya das Isaac and somebody or na ya de back and somebody nyina me pamocho sema nyigira na no tranko nyame nyina manye mafo abusia nyina pamocho itana me nyina ha ma kunafo e ma me okunu penna onendo oware no na napia osise na me baye mu aka otino otana se enye na napia bosi akọ baya apia kubi na napia kubi asofo efa na say asafo no Ababechia. Omobaya, St. Michael's and All Angels Cathedral. Almost 200 Ghana cities. I would say Anglican folk. Yeah, Papa Man Kebi. Mama Sonte. Said, what fancy that for man. Nasafo Abba. See, Asafuni, one more woman, young baby. 18 years, my Bessie. Over from Munina 200 Ghana cedis. Mediti, Bessie Yamisha. Amen.
ne Bakunaku. So we be judging my yesterday high. Say you more a pipimino, a Busiamonji in Jua. I can't get a from the tea and gas. My Penisa for so FMA. Vijana Vidrama Abiski. Ono se obaya Pepako in Jua. I can't get a from the tea and gas.
konya atemafu na no fa kwa Samuel baby a obi a na wo de waso na wuti omo se opepe ba akọ wono ni anom ni abusua Mother Roma Ogani Oloma eye odi asempa ene agri se ebe kaya tete ho mighty FM no na djuma Sabi ejume bichagui nana esel nana efatao nana ni defa so no wasijom na odom pani forma dada mo kakra we yam pani die tina ma afua eni de kwa so na sabode ni wode a ejume bai sabi nana na mata asiache na mode ejumi adada mo nana ma afua eni de kwa so na opidemu na odi asakakra isa
no mo me sama ni dio gyina mani mu ha na ntuma ya de ba ya e wo fa eyi ntuma fufuo ni de obrempom kwa ye bi when ya de ba kwa me wo fa na asi asori pija white kwa na so pija na kwa na so dinde britie abo ama obrempom kasia atutu ntuma na bia na obi betobi idi no no we ya na asi asori we ya nyina na nafo na abusia nyina na etwa ya pamto ni die bia sele mo yeda mase Auntie Lucy. If I tell you something, I'm free. Master, I'm saying, I'm not going to Auntie Lucy, near the young monk, you customer, you know, Mamma, nothing. Let me in after. Auntie Master, near Niti, and no mobile. I'm not a cancer. I was young, I'm a side, I'm a new dear. Jamanu Castabium, Jina Hamma, me Auntie. Aksewa powerful black two ya o free buanim say mumu ma me say wa ono so nyame afre no ko na ni we nyam dada say wo wo fa bu nu asamble o mu ani agi ho na ya so na ye di ahwe wa he to ba kunafo abusia nyina antima sika ho wanyema mercy sem se abusia nyina mercy mu nyina amka ho enti say one powerful black at you so be no obi kwa so na efe mami say wa ne babni wa so mo ba ya woni wonu anu nyina mo ba ya opipi ba ko mami ma si okunafo enfanto nso ma ejamfo a o mu jam ye say na ya se wo mo nyame won hira mu pi ye da mase mami sa to da fo e pa na mo da mase somebody no ibu hana yedeba somebody ana mafua ni de kwa so adwuma itwagui na pege moy na nkonya so yeshi na adada na hokakra sa
Akra UK yɛne namfofoɔ Top Royals ɔmo anaduru ha ɔmo atia